Uba Miril Bonds MLA kanong po ula lejingo ya kasnong dok ha banya mirjingmut halor ki jingdon kam jong ki pat ba kani kasnong. Kinong yalam kasnong dok ha them bat dok ha lum ha kani kajing ya kendu kila bo hakmat jong MLA ya ki jingdon kam bakirki bakini kisnong ki don kam. Kila penpau ya ka jingdon kam bandon ka office terekam jong ka village organization ban maramot ya ki kamra school ban thau ya ka yeng dor bar snong bat ban penhe ya ki yeng school ki balarim. Uba Miril Bon ula kubur bat kular ban thau lat ban penbiang ya kini ki jingdon kam jong kini kisnong hagi por bandang wan. Ula penpau de ka baong kum UMLA udon ka kamram bat ka jingkit kli ban thau kilat kilenti ban yarap ya ki jingdon kam jo kisnong ki thau. Hakani ka sngi ula ai ka work order arlak tengka nakamang pisa SRWP ban penbha ya ka surok shalom jing tep snong ban thet ki tenghung sawa hasnong dok ha them. Kadba ka snong dok ha lom kala yo shispa tli ki shuki plastik ban pendon kam hasnong. Nagalang na jung kum ki daw bitwa. Kajing chengu jo kali kajing kedu kalau ha kata kop. Ban pendek ia kajing kolar ki bangan mana kolar. Bat ban yo snow kalau ande sin ke banung kong ande ke baar lane ke balai ru ha ka bede bat kajing daun kam ki jung fi. Ban yarap sisin yarap kamlong ke besuk ya ngaru. Ban penbiang ya ke skim ke bakum ki ya meleng edam. Ya punya sam kendet atu na ke bentai jong fi na dak islam. Ispa aku kendai terli islam ha kanong po pandusi. Namar kata ha kali ke por ha kali yo kali kala banwan banyi kujan dak ji penbej rangkat bakurang basnong bakirang ba kiberanang ni ban pendek ia kimat kibengadep penekren hadi po kiberadep ban gadap udah kejing songkuran ke bakrau ban yo song ia kikentin nakaliang jong paro kibalakren nakaliang jong balang nakaliang jong ke sengken thai nakaliang jong jing seng thai ke balang nakaliang jong ke snong ikentin sungu kijong hi ki penlong bensin kubli shibun kubli jarmo ini kenal kijong hi ban kubli shibun ya kijing ker nagalyang jong bawas ro kalau pun kenal sepandi kimat ki bakongsan agalong griwan kijong hi bangin nang ban sungu baginang bertengkar yang borom ya ki cingaran ke begini layo. Nama kata haka wakum ke por ngasyem bagade ke por ka keban dia lah kum ya beli. Abang ayo banwan haka di kesgi ban IT ya ki katu kat ni teli ki cingaran ki don arti ki bentang ki ngerap ki senong ke jongki ya kebalang ke jongki ini. Bak haka juk ke por. Baniyo kendu kum ni haka ni kom. Berpikir cepat. Habang perkat, ia kijingkan kam haki senong kita sibun tadi kijingkan kam. Kadai kijing sisa, kebangilai kedua bentuk baik ia kata orang senong. Nak bentaban extend dan yang mana benhe ia kadai kijing dorba. Ladang kijing setu jengut untuk pasang membantu kijing erat kibangaikan air kijing face wise. Kamu kawat ke menengkong, kawat ke baang, kawat ke belai ke belakang itu. Tinggal dong kejikiran seperti kebukong. Bat panagalian ke jongaru, bahal ke bedi, berka indoor bar ke jumpi ini. Dipol, dibeladet, layok banyara. Bat kinangyay keteng banyara. Bat bahagani ke bat, jong neusnem arhajar arpusan, arpundri uru ngalampu, yang nagabentaka. Extension yang di indoor bar ke jumpi bervideo dan sinar kalau hamhe dalam tadi dikontrol ke jumpi ikut. Hak beda ibat kejing keren nagaliang jong i nongyalang kongumba no beda ibat ka di sound system ibat hidon kam hapo
yang ini nana ngam kelang ko program kam hati ngomong tu bening cang kilawan bani kendu katu orang dan proposal ko ngalabu bersin kerja orang si ai marwa pemu irka penang si ai tang ulang mula kenal lupa hati bercijuk ai sir jirit mensip ni kata ya kabal pulang dan ai nang wasan ba hagaju kom na kabenta jonki sengkente nilai syam na kapor wala gidi keren ni na maro nang ong magama ang din dorbar bang don kam sengkente don kam den muy fato gidi keren ni tang ki ba go wi kapor tu saja ali nang ne jo kong la ong di ba hapo nu sem si ai bo ora yo phan la mu jer kam no do su je re yo se kan sam sim por re kata nang kan chai di ba na maro ba la gidi keren ni ba arterli gini ki ba don kam ni ba khmat pa Jadi cuma kau ini orang yang mana betul ini yang cuma mau bisa kalau muka ni. Yang ini sih dia kau ini kalau muka. Yang keding jauh yang tambah tu ye cak. Kata kedai kau bangun orang ni ti. Finally, very